Hadian bakaseng samla maulai pelun kalali yakundu yu menteri bape ka kampan roi sor ubas nyau balang dhar ban shim kia halar ka jing e baki pait ba kasnong maulai kia kundu na ka jing sma yutung bat katedem bami na ka marten ka badan ha maulai mau yong hinre nakaliang jong yu menteri shim le e ya ka jing dawa jongki nakaliang kaseng samla maulai minta kasing kalali kang tala no e ka marten namar ka jing ngap menti bat ka jing bam shim kia jong ka sorka ka jing e ki pait ba ka thain maulai kia kundu Habakan kilap tay kubor ut kot keseng samla maulai ulaong babun ba ki wan the nyot hamarten Henry tangki nong maulai ki yo e kajing smai utung shu ulaong ba kajing thang ki biomedical waste ki ba wan ki hospital ba pher kan wan rai kajing mai ki nong shong snong ka maulai Nakaliang kajungi ka sang samla mai pelundu ya kajungi sia ngi lapun kre ka tukani kimat ki mangkwa ban present haka sarkar kamtam hau menteri kamproisor ba semua halang dahar kaban kong hi to kawen ki step ki ngasim ki ban kang tala shay kamarten hadu ba sarkar kan le ai na kabata kan ka issue tidak hadim ba sarkar kelak wan banyak kendu yangi hakani ka caka ngin sapen i ki kita ki mangkwa ban le kaban kong kolong ba nakaliang kajungi hi ke mi kwa sarkar ban le kalong ba ban reduce ne wang no kumbasan po ne nyopo persen ka wis na kani ka badan hapo ka martan ka chungi le the no le lan fel no shoi ngi i ba pun ki thliu spo jente hill district ki thliu ki ba ti do yong tu ha belim pendap tu ki jaka balik sarkar kam sim ka wis ni pendap tu ka jaka pendokam ni ka wis kan safe tu ka jaka ti do yok tu ma phiru kata di kuai lang pin reduce sanpo ne nyopo persen ka wis ka badan ha kani ka jaka ra ki jaka le landfill ha ki jaka ka hadap identify ha ki jaka piati do yong ba kumta terter lada pimla ban reduce kani ka wis kumba sanpo ne nyopo persen na kaliang ka juki bang lada be kren do bar ka dor sinong ki jong borok ka sinong po mola benginum sya asu hidup ban nyut ha kani ka jaka hi bat na kaliang ka jungi ru ngin wat no ngi kinong sinong po mola ru ngin wat no da ki jaka sawai pat pen biang no ki jong ki jaka ki jungi ban na mata ka jing the nyut ki long yil hapok sinong mola hi berkoi ka baar kalong ba na kaliang ka jungi ngin penbor be ya sarkar ba kan thiet be ka machine ka biang ban treat ya kani ka biomedical waste plant ka badan kani ka jaka lada ka nigrim skala ban penbiang ya ka machine na teknologi na ka banta ban treat iki waste ba mi na tu ka jaka klam da kta ya kanu ka environment na surrounding ka badan tu ka jaka ka waste ka babi na po ka nigrim skala lam hadu khandai percent safe dan siu kanu ka jingma na ka jing shok siir ki pa ne ki nong pang basa ak tu ka jaka Andai kani pat kendiat dan kalau kebalong safe. Nadong sidong kalau feel sarkar hakani ka dik set up kani ka biomedical waste plant. Namna sutu isu hakanu kurukam kirai ban set up kani ka plan nomor wat kang kawai ka kriteria ki klam la ban fulfill. Te kalau ka jingle ranya ka stik ka jugi habayo ikinong yalam ki bam pikir ki bam dawat ban wat banya ya ka ai ki de badle. Te nakaliang ka jugi la sarkar kamla ban pendiang iki ki kor ki por ki bakat kum kajuk ke pemerintah ngin khang sudan permanently ya kani ka biomedical waste plant ke badan kani ka jaka but sakawai pat kalong ba nakaliang ka jungi hi kim kwa ba kani ka sukut tang ha ka jingi keren ngi iba artayo mencuang ada punya keren ha kami jong minister ngila ada biak keren bat ngila buram ya kata ngila ap ya kapor ngila ay kapor yo minister buat wanya keren bat ngi andai kani ka jinglek menti ka jong kapen bitar sla yangi bat menta ngimla banong ba minister un kwi ngi balik sekretariat kadai ka benta ka minister pun hapwan hang ni ngimla ban pedang banong bade mangi ngili sekretariat de minister pun hapwan hang ni kumba ula kular un wan inspect e kini ba ingin 1% yaki ai ki jingkwa ki jongi ka bede ba kani ki issue jong kamarten ka kuntup ya solid waste ba kumju ka biomedical waste sakawai ru khnang ba kanumlong siu kumbalong kapor mencua baka syukut no tang hal air ki jingkular ingin kirpa dak sarkar bakan form by dak komiti ka bakan thuplang ya ki board dak sarkar ki department concern ka bede bakani benta kumjuru ya girang ba sinong nangi ni po maulai bat kumjuru na ki khot jangi na po sak salam lai plun khnang bengi dio ban put din ka ai sarkar kalale namara dak imle kumni ka sarkar syujat ka jak klub untuk pun teligi kam ki jam finpet nya dogi building kini kita syujat lut balai bamdon to komiti ke babiang kani kala ada ka follow up komiti bengkerpat yak sarkar bukan thung bangin yo ban monitor lang kini kam khanang bangin i kan poi khmat ne kam poi bangin sungtu hakai ke benta bengi yang tikini kilong ki benta ba nakaliang kasang sama pula
sarkar hi la ka kwa pan solve kini ki issue la ka kwa ba nyok ke jing trelang na ki pat ba kan hap hi ban sngap ya kini ke jing jong nong mulai be kedu mentah namar kumang chuang hang ni ka jing smart utung na ka marten ka tak bai kini mulai jungi bun ba ki batek nyut akan ni ka marten hang ni handai maki kim yok mat ya kini jing smart utung detang mangi kini mulai tinggi hapan perkat ya ke jing jong kini mulai ngimi nam ta kinang mulai ke jungi hap nya kren nam ta kinang mulai nam ta ke jing ke jongki so kawai kalong ke jing jong bayu mit kalwis kani kan wara sipun teli ki jingpang hang ni la thang ya bor ki kinyang jingpang la thang ha kani ke jaka ko bakun thup na du ki tuberculosis kanser buat mata corona tang yang jan rumlong mata thang sna sa katadam hang ni atu kalong sa kata kum kini kirkom terekam torti jong sarkar ke jungi ha kanu kaliang ka biang sarkar itu isu nadong sedang la isu pulam lut ke hukum terekam pakani ko wara ka jinglek ran ya ke jelahi bor ko we te ngingit skam bala sarkar hi ke kwa ban poi thong jong jingjob sobha ban wan hikmat ban jakran bat ngi ban sengap ya gini gijingpu gijingi hikmat kenang ba ngi nginjok lang ke solution sarkar ka jok lang solution mi ke solution ka jungi kamdai na mata ban solve tang ke problem jeng mulai solution ka jungi ngibu ban solve hi ka state bor ko we ngi kamera solution ban solve tang ke mulai ngi wara yang ta model ka bolong ba kan solve ya borok state ko bor ko we hawat ngi pun ba ki kiri sebar jong ka India mo kilak ban pekelai kata ka waste into well andai hani apa kimla ban pekelai kata ka waste into well ngi haki sinam gi baladap kilati kiwara ki machine na Korea ba kumta ter battery ni ka waste ni andai tangka na posnam itu ki machine kilado pi kum gini ki rukum terekam sarkar torti ba ngi kerpat ek sarkar ba kan dapat ba kadai berjumut ba am syu battery torti na kora jing apa ek pat ba kajing le menti jong minister kajing tray torti jong ki terap sarkar ki per ora jinge yaki pat ba nang sidong ko jungi kejungan kejungi bentam step nak kalian sang samalai pulen ban khang talan soi kini ke marten kam tamrut nam ta kini ke biomedical waste kini treatment plan kini ke bang ngila buan berjurep haki jugi lai tio mesra kehadiran ketua kalau dan kejungi kedua pada menteri penresor pak seniap halang har dan kalian kejung ketua kejungi kedua kejungi ulah kular ba lapun tang haki tayo tah postion nuan site inspection ini ban pe ya ge jing bagi genduk lembaga deka biomedical waste bakane marten henry kata kijing kular kijing isilong sat kai ngi ngilai up ngilai gurom ngilai adu pa bani genduk adu pa office henry musim lo gurom yang ni kijing ya gani kijing ka angnut yang pai ba nak snong maulai tengi mersi bementak ke step hang ni hab khang talaswa ni mersi ban hab yang lain saya gini kali namar kini kijing le jong menteri penresor kepen ibu umsut nyau ya kipai ba nak snong maulai bat kwa hidup ban sipya habai dei bat kini ke marten namar ba imat ba kadai ga ke ba government kam dan jing yo no de kini ke bangim la ban priang ke timburom yang tengingin burom kum noi pi ta kadai we jing ke bang ngi kendo tementang senging lakut ke deadline ke bang ngilabuk por atayo tementang senging marsi ban khang talaswa kini in sepek ke sarkar kan sim jing ke sarkar habai dei bat kini ke jinglang jong kinyut haki senang berfair haki senang berfair jang sorsolong kan haban kitri ke sarkar kini benta ban solve ini ke problem ya kani hi lada kalian menteri penasar sibkia ta kani kan continue baik ke jing khang ya kani kan khang baik sa kumni ngin pat sang khat ya kani ka kat ba phim palak ban solve namar ba kani kadai ka main issue jang kinang mulai kepala slam ba kilak kwa ba kani kemarkan de ben mi na kadai ben mi na nang ni kadai ben weng na nang ni hari hadu mentar palak ban solve ndan menu besim kaya kani kisikut tang hakijing kran kisikut tang hakijing kular bar kisikut tang hakijing penbit mit yang ni ban ong balayo Jakarta hari hadu mentar iso ai eru er kai no kimat sutu kini kali kan saya ingin libu beran keselong municipal buat kadai ben sim jik klik kani kejing le jengki kaba hadu kani kelemat ke bangi poi ban khantalai kani kadai kejing bom sutnyo dah ba phim sutnyo kum ngir sutnyo ki hapan pai kini kali habai dei bakani ke bentah dia mengilai kenduk yang menteri pensoi bak seniap halang dhar kaladan kejing kenduk bat kina nak kalian jeng girang ba jeng senong mulai brok hoi bagi ni keren ni kini kamat nak kalian kejong kile
kira suatu nak plat ikani kemat nak bakal ada kawin nak isu ke bambakir ke ada biaya layak lembang pois senoro dan nak yang jadi tanda betaki para nak song song mulai tanda betaki nang song mulai tanda betaki nang agi rong bak song sekretari song mulai keladon kejinya kedua mengikran ini nak kalian kejong kiru kim dan problem ai bat ngi habide bagani kepentar